Hadin balane khat waisngi kajinge khi shong klan mongor kinong hikai ke school ad hoc baha bapo ka Shatri jung Federation of All School Teachers of Meghalaya FASTOM haka artarik urisau arhajar arpusan kila sheme karai banwengno e kajinge khi kabala pelong hamadan malki shillong kajingweng jung kinong hikai kajinge khi kade hadin ba menteri rangba kajalla ukonrat ke sangma ula khot ekran ye kinong yalam ka FASTOM haka shitarik risau Habakran shikila pathai khubor Vice President ka FASTOM uba Sanbon Jungai ulaong ba kadaw pakila wengno e kajinga khi kadai namar ba menteri rangba kajala ula kular ban pentre kamno daka rukom seu tulop thamai basic pay scale ye kinong hikai ad hoc uba Sanbon ulayat ho baha kajinga lang ba menteri rangba kinong yalam ka FASTOM kila pen i ye kajing e ba kinong hikai ad hoc kila ya kundu daki post nam daka ba kadaw ru ba kinong hikai ad hoc kinum lada kajing siu tulop kabaki yo kane bit kumju mat klem ki wei pat kila jing mentoy ulaya thoba khmat menteri rangba kinong yalam ka FASTOM kila pen sngo ba kajing dawa ka debit pan kentiu kardan ni kinong hikai ad hoc shaka deficit ne deficit pattern na kalyang ka sorkar kalong ban klat no ya kajing dawa kentiu kardan ya kinong hikai ad hoc shaka deficit pattern batlarai ban pentri kamno da karukom siu tulop thamai basic pay scale yaki katkum kajing long rangba lani senior kinong hikai haka kam hikai ulaya thu ru ba haka jing kundu ban menteri rangba larai ru ban siu da ka DNS allowances DA ya kinong hikai ad hoc ulaya thu ba sorkar jala kalarai ban siu 100% ka Central Provident Fund kata pra% na kalyang ka sorkar 4% anyarap kan show da kinong hikai ad hoc haka CPF account ka sorkar jala kalarai ru ban siu ya ka death cum retirement gratuity DCRG ban kalyang kinong hikai kinsa shong jialang ban shim ya karai kanu kinong hikai ad hoc kinyarap kan show na kabanta ka DCRG ulaong namar ba ka sorkar jala kalarai ban penha bikinong hikai ad hoc hapo ka rukom siu tulop thamai lani ka new pay structure ba ka sorkar kala panpor lai banai ban bishar banya ban penkhre ka rukom siu tulop thamai bar kala kularu ban penbana ya ka rai haswa ka lek men Christmas namar kata ila shem ya ka rai ban wengno ya ka jingya khi ula benrap jingkain jingan kulon Kapag-kongsan menyanyikan kablo pati Honorable Chief Minister kalau ba tong ipersyangkat bala banyak kran yang kajing kajong pindra ni kerpak pati piba interest tom nang ni tong ginohikai namar bagi kena school kiri jong kajang pendiri ni hapsim ni kikon na jong ngin yakan mau kata ningkong ni ai ku play kerpang ni pigi parlok media ke jongi balaya dan benta bangi nado bangi penbena ya kajing yakti da se hadu ko ni kasngi ka ba mentaro de kuma pilatip hi ngila sedang ya kajing yakti nado ka arpu arterik de ndrei ka dei nado mensisngi kata ka arpu ka laipo terik bangi yo ya ka kajing tip na i commissioner secretary ba Chief Minister badan burom jengi ufat ya keren yengi nen gasngi hakapor lai baji janmit tenrei hakastep kendai baji ngila yo biang ya ka phone call nai commissioner secretary ibala ong yengi ba Chief Minister ula postpone ya ka kajingi kenduk jengi hakapor lai baji upa wanno hakapor posting namar ba don program sia boy de hadien ngila yalek bat nilai yo banyak kendu ya Chief Minister hakapor khat arduna di nakaliang jongi ringkat bat iparlok garu ki belayawan lang kapaningkong kalong ba ni pen i bet hakaliang jong sorkar ya kajing kabangi kinong kai ad hoc nilai ya kendu da ki pau snam bat ni pen iru ba kum kinong kai ad hoc nginom lada kani kajing siu ko jongi kalong bet fix kamut lam kanu ke extra allowance di hadian kajing tai ke balabun ni akran ru syapang kate ke demand ke jongi ke balong ke deficit system lani ke deficit pattern di ondang ya kran ya kate nakaliang ke sorkar kalau ong ba ladangi ni bu bet ikite ki atli ki kendan kamut ka kata kajing bei pisa kanlong ke babun bahaya ke state government di hadian bang ya kran la ya perkat pa kanu ke bahaya kanu ke basniu
Tenakal yang ke sorkar kilaong ba tongnya perkat no dakawai kalat kalenti. Like no nakani ka demand tongnya kelet no ladangila no ban solve ya kani kajing kajong pi. Te hadian mengalaya batai sani ba nilai keren. Kabakut nilai rai yakini harum. Kemut kabaningkong kabang nilai rai kalong ba nginyo no ya ka basic pay. Kabamut yakani ka basic pay kanwan katkum ka seniority kamut kanum long gaju bahikai dang hapo sipo snem unyo da kumwei bapalat sipo bapalat arpo bat bapalat laipo snem unyo la kajong ka basic pay kaba arpan ngin yo ya ka DA ya kan ka DA larai ban ai sisin sisnem kabalong bakan yarap yang ni kinong hikai hakani ka jingkiu dor jong kimar kimata to nang ta kabalai kabangi le bet balai menjur lang kalong bangin yo ya kata ke Central Provident Fund kaba ke CPF ni ong kabangin yo % na ke government jong ke basic but % kemutkin contribute pat kinong hikai hakata ka account ke jongki ke bagi khot bet ke CPF account but kabakadu kabangi le bet kalong na kabenta kani ka Detcom retirement gratitude kabangi ong ka DCRG tiha kabagi adai bat kani ka DCRG nakaliang ni kinong hikai ngilaya menjur ba ngin ong ba ngin contribute na kabenta kani ka retirement let's see na kabenta kani ka contribution katno ngin contribute ngin siapen bet bat ka education department hakini kita yo kisni kibanwan to namar ba ka government kala sim ya karai ban penhap yang ni hakani ka bakiong kata ka new pay structure kamut ka bampat judan hapo kani ka jilla ka jongi te ka government kala panpor kalong aipor yang ni lai benai bangin penkre ya kani ka new pay structure na ka benta ka basic na ka benta ka DA na ka benta ka ngila banong ka CPF katno ngin ya khen te aipor yang ni lai benai bat ngin sim ya karai katno ngi dei ban siu tulop ya pi kan long shwa jong ka Christmas kamut ngin I give ya pi kamut da ka jing pen bena katno phin yo ya ka tulop nangta ya ka tulop ka batmai pat ka sarkar bat ka jing ya menjur lang jong ki dekhot ngilong ba dei ban sedang no nadu ka basdang ka financial year snam batmai kamut nadu ka shtarik ka jong April arhajar arpunrio yo no ya katulop ka batmai ta kani ka jing yo ya katulop kan kentup ya kinong hikai nadu ki pre primary nangta ki LP nangta ki UP nangta ki secondary nangta ki higher secondary nangta kinong hikai science teacher nangta kinong hikai Hindi bat kentup ru ya kini ki ad hoc school ki badai ki school step bat ki school mid kapamut menta kani ka jing penkiu tulop da kan new pay structure kan kentup ya barok ki school ki bahap ha ka ad hoc system ladang sim kelum ya ka jing ken menta yin poi jan kumba shipo hajar ngut kinong hikai te hadian bang ilapan snow ya kani syaki parlok nong hikai gijongi nya syong shwa ya ka CEC hangni hasilong bat hapo tura te dakawai ka jingmut ka CEC kalau ong namarba hoi nyemyo ya katei ka sispa % ka bangi dawa henra ngi snow ba nyo % na ka jing dawa ka jongi nilayo nyo % na ka jing dawa ka jongi nilayo te nakaliang ka CEC na baro artli ki jaka nilarai ba ngin sange no ya ka jing yaki te hadian nang ta nilawan ra ru ya kani karai ya kani ka jing ya keren bat ka sarkar hakmat jong kinong hikai hagaru bat hangni haslo te baro kinong hikai hiru dakawai ka jingmut kiru kilarai bangin penkut no ya kani ka jing yaki ka jongi menta hikasni